Jednog od prvih dana novembra Udruženje Irmos i Dom kulture Čačak obradovali su Čačane još jednim zanimljivim predavanjem. Ovog puta tema je bila retke i neobične scene u fresko-slikarstvu Ovčarsko-Kablarskih manastira, o kojoj su govorili istoričar umetnosti Delfina Rajić, inače direktorka Narodnog muzeja u Čačku, i istoričar dr. nauka Miloš Timotijević, kustos muzeja, autori monografije Manastiri Ovčarsko-Kablarske klisure objavljene 2012. godine. Delfina Rajić je govorila o istoriji ove manastirske celine koja je postepeno stvarana 6 vekova i koja svojim umetničkim, kulturnim i istorijskim nasleđem predstavlja najznačajniju civilizacijsku tekovinu Čačka i šire okoline. Ona je istakla da su ovi manastiri podignuti krajem 14. veka u vreme dolaska monaha Sinaita, predstavnika kosmopolitskog monaškog pokreta Evrope i Sredozemlja, koji je upražnjavao isihazam, to jest podvižništvo. Do tada to su bili veliki vlastelske zadužbine, koje su bile udaljene od drugih crkava i manastira. Dolaskom monaha Sinaita ta tradicija se menja. Zapravo počinju da se grade manje grupe manastira na zbijenom prostoru i snaga ovih kaluđera bila izuzetno jaka. Oni su bili okrenuti duhovnim vrednostima i uspeli su da odole islamu i osmanlijama. Tada su nastale i mnoge svete gore, kao što je Mosinska sveta gora, jugoistočno od Kruševca, zatim Sveta gora na Skadarskom jezeru, u klisuri reke Crnice, u blizini Paraćina, pustoši Petrus i Ovčarsko-Kablarska. Direktorka Čačanskog narodnog muzeja iznela je retke podatke o hramovima našeg kraja. U 15. veku pustoš Petrus je razorena kao i kula iznad Blagoveštenja i Jovanja. Inače, u 15. veku sasvim su oskudni podaci o našim manastirima, a već u 16. i 17. veku, posle obnove Pećke patrijaršije, oni postaju značajni centri prepisivačke delatnosti. Kada stara srpska umetnost u srednjevekovnim tradicijama u vreme patrijarha Pajsija od 1614. do 1648. doživljava svoju posljednju renesansu, njeni impulsi imali su upravo odraza u Ovčarsko-Kablarskim manastirima. Tada je oslikana crkva manastira Blagoveštenja, priplata manastira Nikolja i Ježevica kod Čačka. Ansambl zidnih slika i fond ikona iz Blagoveštenja, Ježevice i Nikolja iz prve polovine 17. veka značajan je za proučavanje poznatog srpskog srednjevekovnog slikarstva. Od retkih i neobičnih scena u fresko-slikarstvu Ovčarsko-Kablarskih manastira Miloš Timotijević izdvojio je jednu iz Nikolja. Krenut ćemo od Naosa koji je oslikan 1587. godine i u kaloti Severne pevnice postoji jedna krajnje neobična scena, Hristos premudrost. To je jedna bogoslovski veoma učena scena koja govori da tadašnji monasi nikako nisu bili nepismeni ili ne znam odakle, da su došli već ljudi koji su duboko razumeli pravoslavlje, Stari zavet, Novi zavet, spise svetih otaca, čitavu bogoslovsku tradiciju i oni su preneli putem fresaka jednu veoma zanimljivu poruku, putem jedne alegorije koja kada se gleda likovno nije na najvišem mogućem nivou. Međutim, ona ima svoju jasnu simboliku i govori o prirodi Boga, Oca i Svetoga Duha, koji jesu različiti, ali su jedinstveni. Takva scena postoji samo još na 3 mesta na pravoslavnom istoku i po tome je Nikolje veoma zanimljivo i značajno. Timotijević je između ostalog govorio i o scenama iz Blagoveštenja Sretenja, istakavši i one koje su vezane za naše vladare, kasnije svetitelje. Ja ću istaći jednu fresku koja se nalazi na južnom zidu priprate u Blagoveštenju i ona je naslikana 1633. godine. To je jedna scena gde Sveti Nikola privodi Svetoga Stefana Dečanskog Isu Hristu i na čudesan način mu povraća vid. Svi znamo da je Stefan Dečanski oslepen, ali da je čudesan način progledao, ali tu se odmah iza njih nalazi i Sveti car Lazar. To je veoma značajno i bitno jer svi mislimo da je kult kneza, a zapravo cara u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi uvek bio raširen, međutim nije. Njegov kult je posle pada srpske despotovine naglo ugašen i počinje da se obnavlja tek početkom 17. veka. I upravo naši Ovčarsko-Kablarski manastiri su veoma tu značajni, manastir Blagoveštenje, a i naša crkva u Ježevici. To su zapravo prva mesta, pored Pećke patrijaršije, gde se car Lazar, zapravo knez Lazar, pojavljuje u fresko-slikarstvu, gde se obavlja njegov kult i gde je zapravo začeto nešto što i danas živi, kult kneza Lazara i kosovske žrtve. U Ovčarsko-Kablarskoj klisuri se nalaze manastiri Vavedenje, Vaznesenje, Preobraženje, Svete Trojice, Sretenje, Blagoveštenje, Jovanje, Uspenje, Nikolje i Ilinje, kao i 2 sveta mesta, Kađenica i Savinje. A kako je ovom prilikom rečeno, u literaturi je bio poznati manastir posvećen Svetom Georgiju. Svaka istorijska epoha ostavila je trag na ovim manastirima koji i danas svedoče o proteklim vremenima i razvoju naše duhovnosti.